Šta se od muškaraca očekuje u BiH društvu, kakvi da postanu i kako da se ponašaju? Ovo društvo uči mladiće da je poželjno da skrivaju osjećanja, da su branjenje časti i fizička snaga važan pokazatelj muškosti, da su agresija i nasilje dokazi strajnosti u očuvanju identiteta pravog muškarca, da je jednakost prirodna. Eliminaciju rodnih stereotipa možemo postići primjenom socioekološkog modela prevencije, mobilizacijom svih društvenih aktera da svako u svom domenu bude nositelj promjene koja nam treba, jer mi se borimo za našu djecu, za naše dječake i djevojčice, da oslobođeni okova rodnih normativa žive život dostojan ljudi, oslobođeni nasilja, oslobođeni nejednakosti. Ovo radimo za vas. Prihvatanje stereotipnih modela muškosti može voditi ka različitim oblicima nasilja i nasilja nad ženama, jer percepcija da je muškarac uvijek prirodno nadmoćniji od žene predstavlja osnovu za odobravanje nasilja. Šta za tebe znači biti muško? Znači biti ravnopravan i jednak sa ženama, ali i drugim muškarcima. Biti jači od nametnutih normi i stereotipnih stavova. Biti promjena u koju vjerujem. Ne promovisati, ne činiti i ne odobravati nasilje i biti ravnopravan partner u vezi. Biti ono što želim i ostvariti se u projekciji vlastitih interesovanja, a ne društvenih nametnutih očekivanja i pravila. Kako da dječaci i muškarci prevladaju nametnute stereotipe i budu ono što jesu, bez pritiska okoline. Poštujte, cijenite i podržite kolegice, prijateljice, sestre, rodice, majke, djevojke, partnerice i žene. Budite šta jeste i ne dozvolite da vam okolina nameće način ponašanja koja ne poštuju ravnopravnost žena. Svojim primjerom pokažite drugima da svi imamo ulogu u sprečavanju nasilja.